Giant Hills District Mentagasi kalai puiter kelan kot kiladan arpsan ngut ki kertong ki belawan bentep kerteng yela dia office jong deputy commissioner aklerian naka benta bakini kun ya kani ke MDC election cha Giant Hills Autonomous District Council ki kertong ki bana ka party UDP ki kentup uba lom wrestling do na mutlong Sokempor constituency uba laski rembai na tuber wapung shinong constituency uba finally nes bare na rembai cleariat constituency uba wailat mushwa siangshai na musnyang rengat constituency uba rolling son dakhar na sutanga narwan constituency ki kertong jong ka party HSPDP ki kenthop uba wan shwa nong tudu na narpo constituency bad uba ne langki pala na sutanga nongkli constituency ki kertong jong ki bana ka party Indian National Congress ki kenthop uba brosen siangshai na musnyang rengat uba yukini pawa na mutlong Sokempor constituency ikong Empress pala na sutanga narwan constituency uba bashan tangdiang na sumer constituency uba Cyril Suja na sutanga nongkli constituency bad uba lal Williama Theiti na shaipung nongkli constituency ki kertong ki bana ka party NPP ki belawan thep kerteng ki kentup uba wan biang shadap uba ni kon na mutlong Sokempor constituency uba Medshila na tuber wapung shinong constituency uba pasmon dakhar na musnyang rengat constituency uba seibor lang shadap na sutanga narwan constituency uba Krison langstang na kasume constituency uba Hambertus nongtudu na kasutanga nongkli constituency uba daya pherbha lamare na ka 28 narpo constituency uba sanki shangpung na ka 29 bataw lakadong constituency ki kertong shimet pan ki belawan thep kerteng menta kasi ki kentup uba U1P lingdo uban yakon na ka 20 mutlong Sokempor uba Stanley Lamin uban yakon na ka 28 narpo constituency ki bana ka party BJP pan ki belawan thep kerteng ki kentup uba Jiki Lakhi na 29 bataw lakadong uba man bhalingdo na mutlong constituency uba Shanbor Rembai na 22 musnyang rengat tu inga taong mahambertus nong tudu na kasinong bendeti wanile na ka arpusan setengah nong kli constituency MDC da jumana la u CM Warim haka JHDC haki bondeli kisnim ki wo manchwa te kayi ko penmani ngau wan mi biang chakmat hakani ka jeli yang kani ka kam politics chema bat yo wa em dang bon bahaki kam gudang sa ting kam tam hini por ngana liang ngahi por mana kam UCM i heti por mju em ka jing kuslam mju em ka jing do tolop yang ki nongkre la ni ki staff tepan mani nga wo sau khial ni sau duk namta kani ka kam ta ka thong ka wa khmat yang nga wana chkhmat namta kani ka Lampung election MDC wa ngana liang nga em ga jing kremen nga hanga wa la damana kam MDC chu la damana kam leader yo wat kita kilat kamnu penduk pendam ya katu ka jing do tolop yang kisalari dewa uya kelamin khmat osakar we fight khmat osakar ne metau penbiang ya ka salary yang ki staff la ne ki nongkre kadi to ka em la ne ka thong yang wa khmat du ngau daya pher bahalamre yukun naga party NPP National People's Party naga arupra narpo constituency te ka thong hiyonga wa yukun ya kani ka election MDC wa to nokong to yada ya ka khandau ka chiap yang ka kani ka Rio mayang i khasi jantia mekhalia hiwara kowi wa arwan to pene pansa ya ka riti ka dustur ka culture yang ka jantia hills hiwara kowi boleh wan to kwa yukun ya kani ka election wa yo wa ka district council hi to ka mkam ha ka jing im yong i ki bru riulum ma among ka 6 schedule ten namantau pen im upan baha pen miat ya ka ni ka district council yong i yoi wa i hi i khamtam ka jai bru yong i khasi penar wa ka jing em yong ka 6 schedule wa jing em yong ka district council man ka wi ka sti ka wayada ya ka jai bru ka wa khian yong i ma kamte mkami upane pansa dan open im ya ka district council te ka nongkong hi wa naliang nga lapoy ha ka thong wa bo hakmat wa kamnu ule open im ya ka district council khamtam
upenyo ya ketulap kawa ya ki nongkrek yang ka staff yang ka district council boyo hakini ki slam ki wadap wa chitom ki nongkrek district council yo ya ketulap bangki biangpor nga em hi kathong yang nga lada po ya ka kathong kamnu uchna plan wat uyo ya ketulap hi ki biangpor wa nongkong wa yo hakani ka hapo upul sam yang ka Jantia Hills Autonomous District Council bon Cibon teli MG Semen Plan ki WM hani Henry Wayu haduk kate betit ka District Council Dunau yok khajana ka na kini ki Semen Plan tele depoi ha kathong hi nga kwa convince dene kamnu upon kongu ya kini ki Semen Plan ki WM haduk phra khande teli wa ka bahak kama chitangka chibek na ka jingyo nong yang ki na kini ki company ki WM hapo ka Jantia Hills District yang ka wa arnawan open baha open miat ya kani ka professional tax wasui yui wa bon ki wasu ya kani ka professional tax maximum limit m gadu 4000 sanspa kamte m hi ka plan yonga kamnu upele pencana ya kani ka professional tax khanang wa uman ga saman usu longba ki percentage longba ki jingkhan yong ki nongkrek kontraktor lene ki nongkrek sarkar khanang wa ka district council uyo ka ya ka khajana ka wa biang namanta usu ya ki tulap yong ki nongkrek ang ki wati bihi wa lada ki nongkrek yong ka district council uyo ya ka tulap wati kena ki le perform bahaki haki kam ki jam yong ki haki office kamte ki kam ki office yong ka district council yong ile ulai baik ki sakmat kawalenawan namanta ka konstituensi aropranar po konstituensi yo wa hakani ka konstituensi Cibon dang Saaden bha nga kamu wi no khonkro wa de bonsen da lanyau tli kisnam kre haki kam imlang salang te nga kwa ukarpat yepi ki nong chong snong le phau tli kisnong ki wa em ha ka aropranar po konstituensi wa singa bha nga ka jingkarchan wa tli telan wa yo lang ba ka jingkarchan yong phidang yo ya ka jingjop wa manajab ujrap ya ki khamtam ya ki nong rep wayu hau kani ka aropranar po konstituensi m nyau phau persen kaman nyau phau persen m ki nong rep naduk ki nong rep suruh ki nong rep kwai Cibon jaj mo tenga kwa lada poi ha kathong kwa ora ki project kama ong ki processing unit ha ki jing to wa ki suruh mo yui wa ki nong rep bonsen chakta ki hipor wadai ki yauni suruh chakta ki chaknyat ki ha ke dor kemur kamte langba kini ki project ura ya kam ki processing unit uyarap ka ya ki nong rep khamtam ha ka kamai ka ji yong ki lada ki nong rep ku ka kamai ka ji yong ki ka imlang salang le ku ka khamtam le ki kwai mo yoi ki processing unit yarap ha ka chewi ki banta chewi ki state kamte em kam ura ki project ki oper hajing to kwai le khanang wa ki nong rep kwai le im ki na ka jing kamai jak po yong ki na